Ayo silikhoso wena kusho lapha na abafana basemawusi ngalezi ikhathi kungiyena u16 minutes after ihora lesibili ngomhla ka29 kuyena lapha na ke uncwaba ka2025 isekhotshela seyiphothula inyanga lapha na ke yembokodo kuhamba kanjani ngapho ke ngasikhaya uzizwa unjani siphela lenyanga lapha na ke kuthiwa ke yayo ke imbokodo cha usilikhoso wena kusho izinto zaphezulu eBackville emawusi otherwise umpama lapha na ke otherwise umpangela msani uthe illegally sidakamizwa abafana ke noma abasemandeni abasekwandeni kahle kahle isinkinga basho njalo ke abasekwandeni bathe sinkinga nokuyibona esivule ngabo uhlelo isiqi South Africa sengikhona nganta kwethu seyifikile lento akangwenye izogqilaza ke between ihora lesibili nelesine lizawuthi lishaya lapha na ke lesini ihora zabsubhem wakhola lesihlanu lokugcina nciki lenyanga ke lapha na ke eyakhe uncwaba Monday sobe sithi hello Sama noma hello lapha na ke umuntu wasahlobo Molo ya sobe sivula inyanga entsha ngawo umhla ka1 lapho ngumsombuluko nje lozakho hayi sobe sesiphethe lapha na ke ukukhuluma okusho lebese lethwe sihlobo yalazi udaba unhlanhla ngwenya 596 lapha na ke ku TikTok live ibukoma lento ku TikTok akusikhona inanda 884 FM unhlanhla ngwenya ku Facebook vele usungasali usuphendula khona lapho ukuthi uthini kuthini ukuphawula kwakho ngananga amaphoyisa abonakale lapha na ke eqaphe abafundi noma escorta abafundi ngemoto yomsebenzi basakwi matric dance khuluma nami ngezwe ku 068 764 9969 kufanele amiswe yini noma kufanele aqhubeka asebenze khawuthethe ndive
Banza kwethu. Niyaphila bafowethu ngithembe right bafowethu ephina apha lana khona ngithembe niphilile. We shoti. Hamba kahle. Ngibasi ngqongqodwane la. Shanga lesikhathi Jeff. Hamba kahle bukwayo. Uhle nanibukela lapho nino uzimele. sase-Afrika. Bahlangene phezulu, phansi bangamahele, bahlangene phezulu, ihlekisa nihlomelene. Bahlangene phezulu, abantu abasali, bahlangene phezulu, bahlangene phezulu, phansi bangamahele, bahlangene phezulu, ihlekisa nihlomelene. Bahlangene phezulu, abantu abasali, bahlangene phezulu,
Afrika. Cool. Amakhulana lekhethi. Sijala amaphara lapha ayalimaza lapha njalo uyafuna ukulimaza njalo nqamula amakhebula akho lapha. So abamba ngelila ngoba lamaphara izolo nje asikuzwanga nhlobo ayibe khwahwaza nje uthi uyangena ngeneke. Yongile mntamkhulu yabona mina sengifisa ukulenyanga ukuthi sekufika isonto namhlanje yaphela. Engikhathele ukuyiwashela nokuyiphekela. Umuntu uyathi ngikhatheleka inyanga yethu iphele emtimanda. Nginawo mntamkhulu uzoshada le hora lelo. Kuyaphoqa ikhaya indlela tanki ifolowethe ezetafuleni.
Awungesabi igazi lomuntu kusho lapha na kuyamatshintsha amhlophe ngalezi khathi ngizombulela kanjani ngempela ngo29 minutes to ihora lapha na ke elesithathu uyalazi uDabi khona lento yakangwenye yagqilaza bethanda bengathandi wemapholo abafowethu hayi ngikhona ngani yakwethu ke ngizokwenza lokho lapha na ke engidume ngakho ke usukwini lapha na ke lo lwesihlanu lokugcina ngci lapha na ke kule nyanga yembokodo uyawashela uyaphekela mfowethu awulembathi isaka makunjalo kulokile ngapho wemapholo lapho ke itizi thank you so much for tuning in ngani yakwethu hey hey yeke indaba yamaphara wena sinancingo nje iwona lapha amaphara wahlupha igo otherwise ufiso wakaseni uthe indlela umasondela wakangithi uthe inqonqodwane yasho inqonqodwane between lapha ihora ke elesi ibili nelesini basongwenya lapha na basawunhlanhla umfoka ngwenya uyalazi uDaba ngilive ngibukhoma ku TikTok ungayana lapha ku Facebook yes uhamba uyophawula ungitshela ukuthi ke wena uthini ngesenzo samaphoyisa alapha na ke escort noko kade ke escorta lapha na ke omunye elinye lamaphoyisa bele escort ingane yalo liyabona mangama matric dance babodwa abafika ngamakarishi uthola imbongolo idosa lapha na ke ikarishi babodwa bafika ngemoto ekanokusho hayi ke kulokhu ke iphoyisa lapha na ke escort liqoko ukuthi ke cha ngoba ingane yami ngizoyihambisa lapha ku matric dance nokwenze lapha na lieutenant ugeneral Mntanhla Mkhwanazi athi ke cha awameke lawo maphoyisa lawo ngoba asedlala ngopetrol westate adlala lapha na ke ngesikhathi ke sestate adlala ngisho nangemoto lapha na ke estate badlala ngomsebenzi bathe ke cha haya ke nime kancane madoda ke sinibone ukuthi ke ithini into ngayoba nidlala ngemali ke yabakhokhi ibentela uthini wena lapho ngasikhaya ngesenzo salamaphoyisa combined ne action ethathwe uyena ugeneral uNhlanhla Mkhwanazi otherwise indaba esegudweni indaba exoxwakho ikhona ngale kwelesithathu lapha na ke ihora what do you make of escort police man who took their child into a matric farewell or a matric dance or a matric ball? What is your take wena uthini? UNhlanhla ngwenya kunjani ebhuti ngathi uyaphila mfethu izoluvela sibalekela asazi noma ekseni njalo asazi noma mhlambe ngoba nje kudlala iKaizer neSundowns ubuyitshela iCase izodliwa yini wathi ngifuna ukuvela kulabantu laba angivele ngasazi ngadideka nje hey kontembi la yenzakala yabo mina ngihlala eChatsworth awanqunywa amapayipi amaphara khathi pop awanqunywa amapayipi uvuke ekseni namapayipi amakhulu echaza angiyazi lento mina kodwa bese libamba khona hayi kuba isifakhe sinaminyaka ka September boshithe emadeni dala ngiyakuzwa lapho wevuka baba ka September cha mfowethu angibalekiswanga yilokho izinto zabelungu zizi hayi bezenze ngendlela yazo uthuthuthi cha kanti hayi khona kumi ngenye indlela ningayithatheli umthetho lapho eChatsworth ngisadinga ukuthi ube khona mfowethu ohlelweni ngoba uma nike nabambela umthetho umthetho uvela ujikele nina vele kuthiwe yinina lapha na ke any wrong ba reporteni labo bantu babophiseni labo bantu abenza njalo futhi hayi angibalekanga qhawe hayi futhi ngikhuluma nawe ngidlela empofana ijezi khomba khona ukuthi ke umuntu khona uhlezi kulento yayo impofana bengeke ngibaleke ngani yakwethu cha hamba ubheka ku TikTok uzwabona
Angakhohlwa kushaya ulike bafowethu, shaya nje ulike kaningana. Bese besho abantu ukuthi bangimamele kuphi ngalesikhathi. Old school jam. One. Demand Kamauzen of Wapumula shows and Dapa release good. And Kushin now in your boy getting the little to the bell and your dark brass.
umjabulisi lo ulalele isigqi sase-Afrika noNhlanhla umfoka Ngwenya. Ningakhohlwa ukulike kanganza kwethu, ningakhohlwa ukushaya like. Shaya nje ulike kaningana lapho nganza kwethu. Ngicela uxolo bendirong okusho lapha na kama SAP eka umfoka Mgube lezinga lesikhathi kungu15 minutes to ihora lapha na ke lesithathu yalazi yapha na ke ngelesithathu ihora kuyashintsha lapha na ke ukwenza indaba esigudwini zobukhona sobe siyimunyunga sobe siyibheka indaba lapha na ke esigudwini otherwise abasemkhuze suka ekashota uMatindane lapha na ke bathu abnormally lapha na ukudlukhudlu kuhambe kwabnormal bathi adoption ezikamroza lapha na ke umfoka Fakude uthe wangena shengoma emnandi ingoma enenkosi ephakathi otherwise hey wenza kahle lapha na ke umhawu Nkotha bekade eqala nje ukudlala usukwini la izolo waseshaya igoli phakathi lapha na ke umfana omncane 20-year-old azokhumbula usuka lapha na ke kwekamagebhula ezagebhula umhlaba kaMasipala ke wabheka phezulu
kusuka lapho ke ulapha eSaudi Arabia la ikhona udlalela iqembu kuthiwa eTifa la idlala akhona umfana omncane uthe nje qala ukudlala izolo ashapha kathi igoli umfana umlando omhle loyo usemncane umfana ke kusho khona ukuthi ke into okuhleka amashankura imali usazoyithola lapha ke umhawu Nkothe awaluzela amabhakabhaka umdlali loyana yagijima leyansizwa yadlala leyamfana kunjalo nganye kwethu ezimnandi ke lezo ethinta ke insizwa yalanga kithi insizwa yala iningizimu Afrika. Hayi ngiyabingelela mntamkhulu sonke sikhona nje somndeni ngiyabingelela uNkibandla ayiyendlu ithembeka futhi nonke nabantu imandi benesabathi kuhlemndeni wakho kodwa sisonke amen. Amen ngapho mama Mahlambisa amen ngapho ngasekhaya na ube right ube nempela sonto lapha na ke enhle ke enemnandi manje le amaphoyisa abe escort ingane yawo ku-matric dance mina ngithi umntimanda abawayeke ngoba mina ngike ngaba umalume ngala ePhoenix ey'nganeni zesikole into ebengiyibona lapha umntimande amaphoyisa afike isikole siphuma ngo-2 ngo-10 to 2 asebhakile lapha nalindi uthatha iy'ngane zawo ngemoto zomsebenzi ngixakeke mase kuthiwa amafena awekho njalo kodwa apake laphana ey'koleni abe nebhadi amaphoyisa alandela iy'ngane zawo ey'koleni kungashilo ukuthi abawayeke nje nawo ayigubele ukuyizenza into yawo angaboshwa angenziwa lokuthi angamiswa ilapho nje indaba mntamkhula abanake kuzona zonke iy'ndawo. Thank you. Ngiyakuzwa Pholoba kodwa kuyakhala lapha ke umbono wahlukile kwizivakashi esingaminywanga uthi nje hayi but inhlanhla uGeneral Mkhwanazi uright kakhulu sifona njalo sifuna izimoto kuthiwa zikho kanti ke bayoganga ngazo kanti balanda izingane ngazo efilikisi awabona amapholoba awabona amaphoyisa lapha ke efinikise lande ingane ezwa kusivakasha uthi cha uyafona kuthiwa lapha ke iveni ayikho umkhwanazi uyaqondisa kumele ke bemiswa ngempela ngoba imoto yomsebenzi leyo kusho ufikane umfoka Mhlongo ke lapha ke ku WhatsApp wena uthini esenzo samaphoyisa sesikoti athatha ingane ayisa lapha ke ku matric dance. Darling.
Old School Jam. One. Ngena phikilami shona phansi kusho lapha na ke intombi zomndeni ngalesikhathi sidumbu vuka ukhomba umuntu 5 minutes to ihora lesithathu otherwise before intombi ke zomndeni kungene abase kwandeni mabathi sweet my baby featuring uGajeni benongiti ngithemba ukuthi ke kusahamba kahle lapho ngase ekhaya kunjalo nganza kwethu otherwise izinye indaba ezikhona zithi abuyisela la kwaZulu amadokodo ethimba lapha na ke elaliphenya ngokusocongwa kusopolitiki azobuya la kwaZulu ke lawo madokodo abalelwa ku 121 aphuca ithimba lamaphoyisa elaliphenya ngokusocongwa kusopolitiki kulesi fundazwe zokhumbula ukuthi ke wakhala nangalokho lapha na ke uNdonga namhla ekhuluma ngomhla ka6 inyangeni efile yasho ukuthi ke kwamane kwahlakazwa ithimba eliphenya ngama ngokubulawa kosopolitiki yini kwenze njani ihlakazelana ithimba kwavela ukuthi ke kunamadokodo athathwa ayePitori imbiko ke yamaziko lapha na ke indaba izolo ahambele ingqongqothela yeInterpol eKapa ayiveze ukuthi ke lawo madokodo azobuyiselwa kuleli thimba ukhomishana kwamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General uNhlanhla Mkhwanazi watshela izwe ngokuthi lamadokodo athathwa ayiswa lapha na ke endaweni ke yasePitori kuze kuvikelwe abathili uMkhwanazi wathi ke ungqongqoshe wamaphoyisa omisiwe umnumzana uSenzo Mchunu wafaka unyawo lwedata kusebenzeni ke kwamaphoyisa ngokukhipha umyalelo ukuba kuhlakazwe leli thimba elaliphenya kulesi sifundazwe kwashaqwa amadokodo ayiswa ePitoli wasola komchunu ngokuvikela abathili okubalwa nosomabhizinisi unomzane uVuskhethi Matlala uRamaphosa ke wahlabisa umchunu ikhefu ngemveni kwalo inkulumo leyo
yakhe ke uNdonga sozwa ukuthi ke aquwetheni lamadokodo soza ukuthi kwakwade kuvikela ubani hey futhi bakithi bavika ngendlozi kusho ingane amakhosi ngenza kwethu ngithemben right themben phele bafowethu hamba kanjani lapho khona yebo baba awuthandini haw hlengiwe uyaphila banjani abantu eNewcastle It's a bit ayisakho ingoma yokucela ingosi yokucela ingoma Hayo kabe mikho late kusasele linye ihora Hey Tops sase-Afrika. Awumtimande, hayi cha sikulalele cha hayi cha ngiyabheja ngawe mina. Hayi yabo into ezimnandi amafeje hayi uyiphethe. Hayi ayidedela Mtimande ukhuluma noSmina Flower Best Mtimande ngiyabonga cha ngisetofeni cha la ePhoenix ngibonga cha. Inanda 88.4 FM. Basufu ukuthi sibethe va basufu sihamba ngehighway egagasi nomoya. Raining in the north, south, west and the east coast. Izwi emzansi. Inanda 88.4 FM. Today best radio. Inanda 88.4 FM, when we return more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye emininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. We are one radio station, one community. 60 years in 2025. Hashtag Vuseleleka on Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role
in this together. But Masekai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM, hashtag no more tears. This August, join Inanda 88.4 FM in celebrating Women's Month with our theme, empowered women, empowered communities. Tune in for inspiring stories, powerful interviews, and empowering advice. Inanda 88.4 FM. Sase-Afrika. Bengisathi izolifika kanza ukuthi la fala phana ke izwe labangathi yo usibonile isimanga lapha ke esenzeke endaweni yase Kraaifontein la khona bonakala umfana omncane umfana lo oneminyaka engu19 uluvo Nkaza ubonakala lapha ke kwivideo eshaya ugogo wakhe amshaya inkosi umuntu omdala azachitha uphuthu kuthiwa amaphoyisa akhona lapha ke eWestern Cape amfuna zamthola oxakayo ke nokho ubona yena akukhokhe engafuni ukuthi lo mfana aboshwe hleze mhlawumbe wababhekana nanqwamana nento enje ethi umuntu egangile ukuthi ekuvuka yena futhi umkilwa athi awumyekeni uthini ngalesigameko Wawenzeka ngapha kithi umfana uma wakhe ngqongqo sekhulu umbhelu lomdala unalo umbhelu akaliwe ayankosikazi efune ucansi ugogo wakhe hawu ugogo wakhe engabe etshela uzalo umkhuzi uzalo umfana lo uthe suka ephuma endlini yakhe lo muntu lo ezonqongqela ugogo la efike etoilet lapha emsamo lapho usisona khona iphepha khona endlini yangedla bese hayi ebikela uzalo kulomama lo nebezonanga umuntu egcina umkhuba yayo utoilet emsamo ya uphipha mina hayi umndeni umshaya umthatha umbopha hayi lo gogo hamba umbheyilela hawu hamba umbheyila afika umkhipha hawu cha manje mhlawumbe ugogo yena ubele ugogo Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yiti Ojigalele. Inanda 88.4 FM. Old school jam. One.
88.4 FM. Usho lapho na ke ukhamba lomvaleliso ngalesi sikhathi benaye lapho na ke pheqa usho napho lengoma yami ungane zemfisa benokhamba lomvaleliso bathi ke saxabana sodwa kwenze njani no before lapho na ke ungane zemfisa ngena ubumbano lukanzwakele nabithi ke lapho na ke ingonyama ezakhe lapho na ke uzayeleke lezo ntokazi bashaya lapho na ke ingoma emnandi ingoma ke enenkosi phakathi otherwise bakhona abantu lapho na ke ku TikTok abathi sikhona mfoko ngwenya siqeshile sihlezi nawe bakhona lapho na ke
ubando ya uJeff uthi yeshe ngalesikhathi naye ubando umsawe inkosi uthi ke awucela ingoma umsawe inkosi okay right uMaskandi uShoti lapha na ke kuMaskandi uthi yeshe nayo uyabingelela kube ubukwayo uthi ke yashe ngalesikhathi emfokangwenye yasha inqonqodwane sikulalele nozimele phaya eWest Mid Pine Town kube uhlengiwe Newcastle athi ke naye ucela ingoma hawu nceze wehlengiwe leyo ngosi lekho leyo ayisekho nganya kwethu otherwise uSimpiwe lapha na ke uVincent uthi ke sawubona umsakazi wami omuhle uyaphila lapha emsakazweni ngihleli nawe ngisekhonopia lapha na ke emaflatini ala eDurban ubando uTops uthi ke baba wami unjani lapho weTops ngithemba right ke qhawe lama aqhawe sibona ukuthi ke bathina abantu kwezinye inkundla ke zakho beli ukuxhumana Freedom Mfokabiyela athi ke ukhuluma udaba lamaphoyisa uMfokabiyela uthi lelo phoyisa kumele lapha na ke lithukuma kancane usho njalo lapha ku Facebook uzamani u2 second Thabethe Tafelkopo athi ke sisonke bhuti omdala ngikulalele ngila eTafelkopo kusakacele enkosini ucele kanti ke induna ucele nekhansela ngokunjalo ucele kushoda umsakazi ngapho nithi naye cha wakacele lapho we2 second otherwise uphinda agumethe kuphuka lapho umtimande athi uyabona eyamaphoyisa vele inzima ngoba kuhlezi kukhalelwa lapha na ke kukhalwa ngezimoto ezishodayo kanti ke vele iningi labo abantu abasebenzela uhulumeni abenzi kahle #isiqi South Africa kusho uphinda wakagumede kuyena uFacebook ngaphasi kanhlanhla ngwenya ya 0687649969 ngithanda mina ngibona amaphoyisa ukuthi besenza imoto zamaphoyisa ngokomthethweni romantic dance mhlawumbe umkwazi usinqumsela ukuthi mhlawumbe esathi sinqumule ukuthi sinqumule isithatha noma isifo ngoba abakaka ukuthi mhlawumbe ukuze kuthiwa ama station makuthiwa kuthiwa indawo elokho imoto asikwathi kangazo kwezinto njengemsebenzi lutho engahlukana ngiyabo ngiyakuzwa lapho wemfokambatha hayi futhi bakithi asazi kanza kwethu sibheke kwelesini ihora alizathi lishaye zobusu right wena Nekrimora futhi
Inanda 88.4 FM.
Awusha umhlahlo wesangoma kusho lapha na ke untombe ethonga ngalezi khathi icacisa sangoma kungu 26 minutes after ihora lesingaki no ihora lesithathu awusha umhlahlo napha abantu benginuka kalokho bathi ke ayikhona khona ngikuphathe yakho otherwise ka bakwamlaba bathe 50-50 awu ngathenga ushukela ngathenga necremora futhi kanti kulingana nini ngoba kwathiwa phela siyalingana u50-50 kubuza abakwamlaba futhi bakithi sibona ukuthi ke ithini into ngalesi ikhathi ubuzwizwile nje kodwa inkulumo ka Dr lapha na ke uMandla akhe Mtshali no usihlalo kaSantaco lapha na ke endaweni ke yasekuruleni uthi ke cha empela ufuna ama South Africans ezwe lapha na ke ubhlungu uzokhumbula ukuthi ke kuthiwe amatekisi azaweza ukusebenza namhlanje lapha na ke endaweni ke yasekuruleni ngokusho kwakhe koMtshali uthi ke lapha ekuruleni kusesiqalo leyanto izokhula ivali igoli lonke azokusebenza amatekisi egoli phela baphekwa lombidlango loyo ukuthi ke bafuna ama South Africans ezwe ubhlungu ngoba uhulumeni uthatha imoto zawo kanye amaphoyisa omgwaqo athatha imoto zabo bese ke bona ke bakhiphela isibhongo kuma South Africans sinjani simo lapho okhona khona ngapho ke Goli Gauteng kuhamba kanjani lapho akhona amatekisi okanye awekho khuluma ke nami ke ngizwe lapha na ke kwinombolo yodumo noma ungakhomenta lapho ke kudleni ke zakho ukuxhumana uyayazi nje inombolo lapha emsakazweni inanda 884 FM noma 0687649969 ngena lapho ke ungisendele ke uWhatsApp ungitshela ukuthi ke wena uthini nangu usihlalo waSantaco ethi ke cha ufuna abagibeli bezwe ubuhlungu indaba esegodweni indaba exoxwa yakho iyona leyo otherwise injani simo ngempela la ukhona khona bathina abantu nawo bathile khona ke wamthinta nje ngaseGoli mhlawumbe ukhona kade ukhuluma naye uyakutshela ukuthi hey sileleke ayikho lazikho ezokuthutha ngalala phezulu khona ke go Joes Mabonengi ya wena uthini lapho nangu umnumzane ethi ufuna ama South Africans ezwe ubuhlungu kodwa imoto zithatha amaphoyisa bona bafuna ukuthi abagibeli bezwe ubuhlungu zizwela abantu base South Africa ubuhlungu ngoba nathi sizubuhlungu ubuhlungu bambe wonke umuntu bamba umuntu onetekisi bamba umuntu ongenalo itekisi isiteleka sami sinzima isiteleka sami ngicela bonke abantu beprovince umuntu onetekisi ayivuka imisi size sitshela ugovernment ukuthi ubophelani kangaka imoto zethu angisafuna abantwana ekungipheneleni lento ma uact angikufuni ma uyiMMC angikufuni ma uyiMEC ma uyiprima angikufuni ngifuna uminister noRamaphosa ibona abakwenza ukuthi le striker engisivusayo eprovince yonke angizivuse kuruleni kuphela ekuruleni umvuso wenyamazana ngisivusa kusasa ayoba ngasebenza eBhara engasebenza eSoweto angasebenza eSprings angasebenza all over to the province ake kuze umnikazi omkhovu ezositshela ukuthi le mali abasithathela yona zonke insuku abantu bane target yemoto ezu60 every day idlobani if ubopha imoto ezu100 a day uwenza malini uthathela 5000 200 and something idlobani mali ungathola ifiki nakubaba uRamaphosa idliwa yiyo lama official awu sizwele ke nawe ukuthi ke phela bathi hayi bafuna ukuvele lapha na ke umnikazi womkhovu ukuthi ubani lothi akudliwa imali yabo vele wangena lapha na ke uphiwayo ku TikTok wathi haya wekho amatekisi awushuthi awuvuki nje tephiwayo mfowethu uphiwayo uhlezi ku TikTok ngibuka bukhoma sevele wangiphendula ukuthi awekho amatekisi endaweni ke yase Gauteng njenganoba sikhuluma nje kunjani la ukhona wena khuluma nami ngizwe otherwise kuthini uPaula kwakho ufuna ukuthi ama South Africans ezwe ubuhlungu aphathe onetekisi uphinde uphathe ongenalo itekisi awunalapho lapho kopha indane rather ko KK ezwilo ukuthi ke phela abashayeli bama Uber angathi baphatheke ngobambeke ngobhongwane nakhona iyo leyo ndaba yamatekisi
Phansi emsindo macuni nanhle nayo uFokangwenya ngithi ngivusa wonke nje umthandi weNanda FM ngithi akavuke emingenyawo njengamanje ziyakhanya uthi nyakhula kusho lapha na ke bhofa likadikadika kalesikhathi sukahle kosengoma sho njalo umqumeni mfoka Khumalo injalo daba kungiyena u22 minutes to ihora lapha na ke lesingaki lesithathu 4 o'clock sharp uyalaza udaba ngilobeka phasi bese ngihamba ngiyogoba wona
amadlangala before umgqumeni ingene intombi lapha na ke ezamahlobo lapha na ke amahlobo amahle nabathi ke entuzuma awungabosha eThekwini icala lisemajajini ya uthi lapho ngasekhaya amatekisi kuthiwa weke goal nange fakaza lapha na ke ubani lo wa uphiwaye athi hayi phela haya weka amatekisi uthi lapho ngasekhaya kufuneka lapha na ukuthi nakuboshwa amatekisi ebese kubhlungu ubuzwa abagibeli awesho mfoka ngwenye ngiyathemba uyaphila nkabi yami awule mathemato likhuluma lophinisana mfoka ngubani hayi nkabi yami umsungagoduka manje yabo umsungidlalela ibhofa lakadikadika hayi usuqedile nkabi yami usuqedile goduka manje shayile bazokhala abanye bethi awungwenya ushiya umsakazo usuphakathi ushiya uhlelo liphakathi wagoduka Mtimande khona ukukhuluma phi lokho ukukhulumayo sibona ukuthi ke ithini into ngalesi sikhathi right okay Mtimande bayisa laba bantu bangena ngani abagibeli kuhulumeni uSantakho uyadelela kusho lapha na ke maqonqela ngalesi sikhathi kuthindala ubaba umaqonqela lapha na ke ku WhatsApp umbhalele kanjalo ukuthi bayisa bangena ngani abagibeli wena uthini lapha khuluma nami ngizwe lapho na ke ku x.com kuvela abanaki vela uMahayo Sibongiseni uthi nje yeshe buduquduqu thando lamahashi mfoka ngwenya induna ibiza insizwa ayapi lapha na kamaphoyisa mfoka Mtimande inkinga le yabakwa Sidlodlo uma ufuna usizo police station kuthiwa imoto azikho kumele lifakelwe izibuko loludaba okay usaphawula kulolwa olwasekuqaleni lengane lapha na ke ethe yafika kwi matric dance ihamba ngayo imoto yestate futhi bakithi asuka semzansi uzakuyibona inkanenkana uzakuyibona yona ke inganekwane ya 068 764 9969 cha usitalo waSantakho kuruleni uthi hayi ubhlungu abukhale ngapha abambo phethe itekisi bubambe futhi ke lapha na ke nayo umgibeli abantu base South Africa ubuhlungu ngoba nathi sizubuhlungu ubuhlungu bambe wonke umuntu bamba umuntu onetekisi bamba umuntu ongenalo itekisi isiteleka sami sinzima isiteleka sami ngicela bonke abantu beprovince umuntu onetekisi ayivuke imisi size sitshela ugovernment ukuthi ubophelani kangaka imoto zethu angisafuna abantwana ekungipheneleni lento ma uact angikufuni ma uyi-MMC angikufuni ma uyi-MEC angikufuni ma uyi-Prima angikufuni ngifuna uminister noRamaphosa ngibona abakwenza ukuthi le striker engisivusayo eprovince yonke angizivuse kuruleni kuphela ekuruleni umvuso wenyamazana ngisivusa kusasa ayoba ngasebenza eBhala engasebenza eSoweto angasebenza eSprings angasebenza all over to the province akeke uze umnikazi omkhovu ezositshela ukuthi le mali abasithathela yona zonke insuku abantu bane target yemoto ezu60 every day ikuyobani if ubopha imoto ezu100 a day uwenza malini uthathela 5000 200 and something ikuyobani mali ungathola ayifiki nakubaba uRamaphosa idliwa yiyo lama official Ngwenya kunjani ngoba Mtimande bese ngathi uyaphila lisanithaka yena mawuthi userious ngalento yawo hayi awuvathi inyanga yonke isibotho serious baba ngifaka abagibeli abangafaki khona siyazi impela ukuthi ushakela uyabheka siyazi ukuthi ushakela phela uyabheka awufuni unikeza abantu abapemithi kodwa futhi abavala ufuna ukuthatha amathikisi abo kodwa thina njengabasebenzi singena sangalaphi thina abavali inyanga yonke-ke ababona kuzoba njani abavale bekusifika senyanga yonke bazozibona bafane isivakasho esingamenywanga singenaphi thina sekhala isivakashi singenaphi thina usho njalo lapho na-ke ngalesi khathi sivakashi wabakaSeptember biza kanjani hawu sibheka kuSeptember njalo ngabe kwakwenze njani ube ubabakaSeptember wendoda hey futhi 17 minutes to 4
88.4 FM. Suka hamba mnyaka shi lapha na ke benomtekhala ngalezikhathi awathi siponono sami futhi ngoba hey futhi bafowethu suka ngiyakuzonda kwaqhatha lapha na ke la lezi zimbili shi kanye benomtekhala hey futhi bakethu yadela lapha nomakhasane ukuthi ke umunye wayengenwe yini enza lokho akwenza ukuze kuhlakazeke iqembu kanje Lungile 11 minutes to lapha na ihora ke lesingakhi no ihora lesine for the shop yalazi uta ntamkhulu labantu bamatekisi babuye bacabanga ukuthi bawuhulumeni bafuna ukusiphatha uyazi thina mabe sifuna idingo zethu salapha emgwaqweni sawushisa amathaya bafika manje sibephethe ibhamu ezoqhumisa ibhamu lapha ezosumphakathi bathi bayasebenza siyabaphazamisa emgwaqweni owabo umgwaqo lo bathi bazodlana bamele mazibala umgwaqo kodwa bona buka manje abantu abayile emsebenzini akithi bamisa amatekisi abantu abasaya emsebenzini labantu basirula kakhulu umntamkhulu basirula nebasiphatha kakhulu abantu bamatekisi abantu njengoba bengasebenzi bazokhala futhi bona kusasa lokho indaba enjalo nje mntamkhulu kulungile abasirule nje kanjalo kodwa ukhona umkhwanazi kulungile usuhamba kahle mntamkhulu hayi ezemidlalo ziyakhala ekhenya indlela isanda sibambile ipolo wala iteze etafuleni tanki lapha iteze yakhala umapholoba phabalo litsoga athi sawubona umsakazi wami kwinanda 88.4 FM ngesesidney epenalty mjondolo ngokuhlala ke ekhaya ku Eastern Cape Mount Fletcher #insizwa umsuthu uthi ke angimzwanga mina amiswe kanjani awa operate nje ibona abazolamba kusho phabalo litsoga uthi ke hayi mabemisa amatekisi kuzawulamba bona abantu ke bamatekisi otherwise uphelelisa ZN sawubona bhuti omdala athi we bayadlala ngoba kuzolamba bona futhi kunjalo wena uthini lapho ngasekhaya nabathi ke cha siyawamisa amatekisi avele kawekho ke lapha na ke ekuruleni njengoba ngishilo ukuthi ke ushiyo lo uphiwayo ukuthi ke cha wabonwa sikhuluma nje ngoba phela vele izikhathi zabo zokuthi ke baqale ke basebenze kodwa ke kuthiwa cha igoli ke uthenje nyatu wekho uthini lapho ke wena ke nganaye inkulumo naye ukuthi ke cha sifuna abagibeli noma abahlali baseningizimu Afrika bezwe lapha na ke ubuhlungu usho njalo lapha na bathi uDr Mtshali usihlalo wabantu waSantaco lapha ekuruleni uthe nje ekuruleni kweseyisiqalo izokhula lento ikhule lento ize lapha na ke igamanxe kuningizimu Afrika nje yonkana Maya ngabe mzalwane wami ukhonza kuphi? Imbovu kunjani? Hayi ngiyaphila ngabuyami. Ngikhola singakayi nje kude. Ake ningitshele kahle namhlanje nikhonza aphi ngempela? Khonza aphi embovu? Nomkhonza lapha ya? Hayi ngiyaqonda lento. Wabaleka oqala. Bemathi lamthoko ngeke. Ake nisho nikhonza aphi madoda? Ayisho niyangazi ngenhlalo suthi yonyazi. Nikhonza aphi? Ubani lo? Unikhonza aphi wena? Ya. Mina ni bishop nebandla lenkanyezi yokusa eNtozuma kwathi. Asimthathe simlethe kwena lapha umbuku. Awu ikhaya labantu ezindlini. Nangifika lapho ngizongishayela indishi. Ngizothola. Mtimande mina ngiyakuphendula ke mina ngikhonza eMaunited eZion baba. Hayi Mtimande wenkabi mina ngikhonza khona lapha ePhakameni mfowethu kuba kunyazi lezulu mfowethu. Sengana sawubona. Ngikholela ukuthi ngikhonze endlini. Ngikhonza kuphi la?
Cha kuzwa ndawo ngihlala ekhaya ngihlala. Avuka mhlongo sokusa lapha mbhe ukhona baba umnguni. Tibande ngisho lapha ya elithele. Awu. Hayi lo muntu manje mina ngikhonza nyoBethlehem eRamibishop ndoMagalela. Uhlabanga. Amen. Abahlamisa umntwana. Inanda 88.4 FM. Suka futhi madoda engabe ukhonzaphi wena ukhonzaphi ngempela. Sikhuluma nje amabomba abheke lapha na ke Entabazo Harry Smith nokuyila unyazi lwezulu libuthise khona umhlangano usengale Freestata la ukhona umhlangano ngicathi ngevikeli zakho ayafuneka sibajoyine nathi khona lapha na ke endaweni yamakhaza la lento yasuka khona futhi wathi indaba ezasuka Entabazo zehla zajula zehlile emthandeni ngiyakutshela phela futhi bakithi ukhonzaphi kulungele ngenza kwethu kuhlupha lona nje ixesha otherwise libe nempela sonto lapho na ke mnandi come Monday ngizobe ngikhona futhi nohlelo lapho na ke isiqi sase Africa kulungile jabula usibheke kwabajabulakho ungaphuzi yonke imali ngomsombuluko usenayo imali lapha na ke yokugibela uye emsebenzini sokukhala ngemali yesinkwa kuthi mahewu umangala ukuthi isinkwa sinemali yini lungela ngenza kwethu ithwasa lekhansela vuka majola ngithi nje jolanga mshaya dango Masambona abantu abakebela ukisa belala bengadile befayindala isiyo yami yabayisithindwana no amshaya ngambulala makade ngasisola amshaya ngambulala makade ngasisola amshaya ngambulala makade ngasisola Masambona abantu abakebela ukisa belala bengadile befayindala isiyo yami yabayisithindwana amshaya ngambulala makade ngasisola Mbondo yami uzogcina usoyisitha kimi Mbondo yami uzogcina usoyisitha kimi Lento yokuthatha izinqumo ngingacabanganga Ngihlangene nami ninonhliziyo yami Ngifuna ukungihlekisa ngabantu Mbondo yami uzogcina usuyisitha kimi Mbondo yami uzogcina Lento yokuthatha izinqumo ngingacabanganga Ngihlangene nami ninonhliziyo yami Ngifuna ukungihlekisa ngabantu Mbondo yami uzogcina usuyisitha kimi Into ngithina kakhulu mangene endlini encane ngiyangimotivate yozambala kanti mina ngiyazi ukuthi ngizothatha unembeza wami nibaleke ubujwayele ukuzisola ngaphambi kokuzisola wena Mbondo yami
uzogcina usuyisitha yini ngondo yami uzogcina usuyisitha yini lento yokuthatha izinqumo ngingacabanganga ihlangene nami nenhliziyo yami ngifuna ukungihlekisa ngabantu ngondo yami uzogcina usuyisitha yini ngondo yami uzogcina usuyisitha yini ngondo yami uzogcina usuyisitha yini lento yokuthatha izinqumo ngingacabanganga ihlangene nami kanti kwethu ngifuna ukungihlekisa ngabantu ngondo yami uzogcina usuyisitha yini Lungile till Monday morning same time same place ngizobe ngikhona bafowethu Ema uyapi bo? Uyaphinda noma ngokugcina nje. Awulo mfana madoda. Dako Emtimande onje, emtimande. Hey. We ma, abe we. Emtimande onje. Engabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema ubavula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanzi